Bütün yemeklerimiz de et. Etsiz yemek veriyoruz. Burası giyim. Les personnes qui ont leur maison qui c'est pas du fruit, eux et les personnes qui sont dans les portes. Kahvaltılık malzemeler, temizlik hijyen malzemesi de olsa ama özellikle kuru gıda çok. Alors moi c'est Tahar, je viens de France, d'origine algérienne. Je suis responsable et logistique de l'association Sourire du Peuple. On est basé sur Paris en France et on a fait plusieurs voyages humanitaires. À Djibouti, en Palestine, on a déjà fait Gaziantep, on a fait la Syrie. Et là, alhamdoulilah, on est revenu en Turquie suite à ce qui s'est passé malheureusement. Et vraiment, on essaye d'apporter un maximum notre soutien aux sinistrés, aux familles qui ont été impactées par le séisme. Et voilà, alhamdoulilah, ça se passe très bien pour le moment. On est arrivé 5 jours après le séisme. Et depuis ce moment-là, il y a des équipes qui sont venues, qui ont aidé. On se relaie à chaque fois parce qu'il y en a certains qui travaillent. Il faut savoir qu'on est des volontaires. Il y en a certains qui travaillent, donc qui ont dû rentrer sur Paris en France. Mais alhamdoulilah, il y a toujours eu des volontaires pour revenir et remplacer ces volontaires qui ont dû rentrer. Pourquoi on est venu de ce côté? Parce que c'était une ville justement qui a été lourdement impactée par le séisme. Et nous, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on arrive, on fait préparation de kits alimentaires, kits hygiène, distribution de jouets et de bonbons pour les enfants pour leur redonner le sourire, parce que vraiment c'est vraiment la mission principale et ce qui nous le tient le plus à cœur. Et bien entendu, couverture, si on peut fournir des tentes aussi, on le fait. Et chauffe-eau, pareil, on le fait. Et alhamdoulilah, quand on vous a vu, on a vu vos valeurs, on s'est dit, on s'est proposé pour travailler avec vous. Parce que, machallah, il faut savoir qu'il y a une vraie organisation, il y a un vrai cadre. Et voilà, travailler tous la main dans la main et alhamdoulilah, avancer ensemble. Bismillahirrahmanirrahim. Ben Mehmet Faik Doğan, Umut Karon 2. Bölge Koordinatörlüğünü yapıyorum. Depremin ilk gününden itibaren sahadayız. Depremzede kardeşlerimizin yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Şu anda burada biz günde 25 bine yakın sıcak yemek dağıtıyoruz. Ayrıca işte gıdadır, efendime söyleyeyim sobadır, battaniyedir, buna benzer şeyler dağıtıyoruz. Ve bu çalışmalarımızı gören dışarıdan gelen kardeşlerimiz oluyor. Mesela bugün şu anda Fransa'dan gelen Halkın Sevinci Derneği'den gelen kardeşlerimiz var. Onlar da gezdirdik. Memnun da kaldılar. Köylere gidip yardım dağıtacaklar. Şu an bizimle beraber aynı zamanda yemek dağıtacaklar. Özellikle depremden sonra artık zengin ile fakir ayrımı kalmadı. Zengin ile fakir aynı duruma geldi. İkisi de muhtaç hale geldi. Görüyorsunuz, yardım dağıtırken insanlar sıra bekliyor. Yani yetiştiremiyor adeta yerin deyimindeyse. Onun için yani herkes gücü nispetinde yardımcı olması gerekiyor. Bugünler devir daim eder. Bugün yarın başka bir ülke oluyor, fark etmez. Ama ortak bir derdimiz var. İnsanların bu durumunu, bu yaralarını sarmamız gerekiyor. Özellikle burada şunun altını da çizmek istiyorum. Bizim burada ve diğer yemek dağıttığımız aşevlerin noktalarında ve aynı zamanda köylere mobiliz ekiplerle gönderdiğimiz yerlerde bize gelen talepte en fazla kuru gıda var. Daha sonra bayan iç çamaşırları var. Şu an en fazla ihtiyacımız bunlara var.